Khazela kamavovo mhlambe umuntu abingelela kwamukele siyabingelela ababukeli emakhaya uKalisto lo iyatshuza imamba ngihamba lapha nobabungwenya usihlalo mhlambe weforum yonke umkhanya kude sile kwelikude izwe ke lasemsinga lapho simenyo khona ubaba umkhize othe wasishayela ucingo wathi ake sizobusa kodwa mhlawumbe umuntu ke angakhulumi kakhulu ngoba siyamazi babukhabazela kakhulu ke udumile kusakhe isizwe ukhona entombini zikaMjapani uzele uqala indaba odume kakhulu insingize eminyama kukhona nomama besigeke mhlawumbe ke sikubingele sikwamukele kuyatshuza imamba babukhabazela ubingelele ababukele emakhaya bese uyasindalela ukuthi sibizwe nje sizobusa kwenzakalani lapha egcekeni siyabona impela sibayi nayi ziwile impela inkulu inkabi lezi zeyinkulu Khabazela asibonge Kalisto uyatshuza mama sibingelele nomfowethu uMtimande usihlalo wethu sizithoba kakhulu kuyena sithokoze kakhulu sithobeke ukuthi senihambe nafika la endaweni yasemachumini emsinga embangweni komshafutho ngenhla la khona kusine ndumezulu iyemcimbi nizoshadisa ubaba uphakathi kaLiphethe kaNgongolwana okuyena umJapane ngoba mina ngumJapane number 2 baba wami ongizalayo uzoshada nomama uMakhoza umamkhulu wami ubaba wayenamakhosikazi amabili umama ke uMachonco umamkhulu wami ke kuMakhoza so ozogida namhlanje uMakhoza ngiphinde futhi kugide undodana wakhe omdala umqambeleni owayedume ngokuthi usihleza ogida ke nomanxumalo njengoba ke kukuhle kunjena nje ilokho nje akukho kubi njengoba sikhulumile nabo ezindaba njengoba nani senifikile ilokho nje sizojabula lapha ekhaya sihlatshiwe ke inkomo ngizazi izingaki inkomo ehlatshwe lapha ngoba mhlawumbe umuntu athi nje ukuthi njengoba umuntu esuka le esizweni sakwamdluli ehluhluwe ila ngidabuka khona la so ke inkaba yami la ngiye ngithande ukuthi makunezinto eziqondene nala ngizozenzela la eziqondene nangale ekhaya ngiyozenzela ekhaya silindeleka amabutho silindele abaculi abadumile silindele bonke uhlobo lomuntu lizoba khona ngokukhulu ukuzithoba lizobungaza kanye nathi lokhu kugida ukababa ongizalayo ngoba mhlawumbe umuntu akasho nje ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu okuzalayo noma ngabe kuthiwa ukuliphi izinga usemazingeni aphansi kanjani kodwa ungasuki kumuntu okuzalayo ngoba umuntu mayesuke esezelwe yethi igama lami noma sengihamba emhlabeni ngeke lisaphela ubaba uneminyaka over 50 wahamba kodwa namanje usa-exiza okusho ukuthi ke washiya isebenzile ngoba ungatshala namhlanje emagali utshale namhlanje wena ulwe nabo bonke abantu uthi hayi ngitshalile lapha akumili ukhohle ukuthi njengoba ukutshalile nje awuzitshalelanga wena khona umuntu okwenze ukuthi utshale ngelinye lamalanga kuyomila ungasazi uyobonga ungasazi ubonga kubani kanti le andima wayiklama ngalesa sikhathi lokho nje siyabona Khabazela ngiyabona amakhosikazi mabili umlando lona oqopheka lapha esangweni ngibona kuyavunulwa ngapha umcaco lozokwenzeka esigcawini esisodwa amakhosikazi omabili uqopha umlando uganisa ubaba mhlawumbe nomfowenu omdala igcawu uzohlukana kodwa nje njengoba nje kunjalo kuzoqala umama kuqala ubaba ongizalayo agide aqede bese ke sisonke ke sesinayo sesemukela ke umalokazana ke manje sizogida lezi igcawu ke sengizenzile namhlanje ubomndeni wakithi isigcawu sika 7 lesi bashade bonke ekhale nala ngithe umama lo ulokhuzana umanqumalo akawuphathe ngokusemthethweni ummese wamakhize bese kuzothi ngidabuka umama ke umamnguni Makhoza ngoba yena waqoba waziwaphela kodwa engashadile useyoqotshela kodwa kobe sengena kakhulu emndenini wakwamkhize usumemukelile Khabazela kusho ukuthini mhlawumbe lokho kumuntu osekhaya ukuthi kuganiswe umuntu ongasekho emlando mhlawumbe ukuthatha umuntu othi kwenzeka kanjani umuntu mhlawumbe ongazi kakhulu ngesizulu ukuthi kuthiwe ubaba esadlule emhlabeni nomfowethu esadlule emhlabeni kodwa kubuye kwenza umshado wakhe engasekho kuusiko olusho ukuthini mhlawumbe ukuchazela umuntu ongazi ukuthi inkonzo yini yona le wena uthi usiko lini lona siko ke lo
angizazi ngizokuphela ngithi sikoluni lona lisiko ke lokuthi njengoba sengishilo ukuthi uma utshala namhlanje ungazi umashe uma emgwaqweni umbe emgwaqweni ze yonke into ukhohliwe ukuthi uswatshala ngelinye lamalanga lokho okutshalile kuyomila noma ngasawuvunwa uwe kodwa bese emva kwakho bayokuvuna njengoba ngithi ubaba une over 50 years ahamba washiya engizalile ngina 2 years or 3 years eshiye nje ingane yomfana eyakuyingane ejwayelekile kodwa namhlanje sengiduma umhlaba wonke ngoba watshala kamele lithi umuntu utshalile lisho ukuthi uyovuna ngelamalanga kuya ngokuthi utshale ehlobo luni omunye umbuzo wakho othi ebantwini bonke eze umlando lo esiuqophayo ukuthi ke msakazi noma ungaba nani emhlabeni kodwa ungakhothi leyo nto wayiphiwa iyona ndlela oyenza ngayo ukuthi lento wayiphiwa ingapheli ikwazi ukumila impilo yakho yonke yomilela nabanye ngoba uma uphiwa amandla njengoba ngiphiwa amandla nje bese ngizothi hayi amandla ami njakwamathonga amandla ami namakhosikazi ami ngenye yendlela lembali leyatshalwa iyobuna manje kuzingabuni asihlale njalo sinise leyona ndlela ke sinise njengobona kukuhle kunjena nje ithende linjena nje lisho ukuthi loyo watshala uyavuna manje athi omunye waganisa abantu abangasekho nezingane awuganisa ingane amadodana ugana othandayo othandayo uyagana akaphoqa umuntu ngenkani ukuthi ashade komo sikhona khona konke kade ngiyolobola nje amavikini amabili ngiyolobolela insingisi ngilinde ukuthi ke ngibalobolele ngalokho ngihlawule njalo bemethisa ingane zabantu ngilinde ukuthi ngilobole bushado mina ngashada wonke amakhosi zami ashadile kodwa akekho umuntu engoke ngimphoqe futhi akekho umuntu engoke ngimkhethele nalo sizomshada namhlanje simlandile ngaphandle abantu abakhaya bashiya ubaba nomfowethu bengashadile yingakho bezoshadela athi omunye ukhabazela namakhosikazi amangaki mathathu onke aganile ukhabazela onke aganile yomfowethu omunye ongasekho naye iganile umama Machonco uganile njengoba ngithi isicawu sika 7 namhlanje lezi so ke ingakho ke noma kukhona ibele njengoba uyezwa nje kuthiwa ibele lendlela livuthwa ukhona ibele ethi liyangivuthuza ngingavuthuleki elinjani lelibele elingavuthuze konke amabele avuthuleka nje ngoba lamila Khabazela athi omunye hey abantu banengcina babangena esithenjini bayaphuma Khabazela wena uyigcina kanjani ukuthi amakhosikazi akho mathathu elekho khona iminyaka eminingi kangaka nezingane wakhe imizi ithothane ndawonye bengaxabana amakhosikazi wenza ngani khona into wayithatha mhlambe waqinisa ngayo umuzi noma imali le onelisa ngayo amakhosikazi mhlambe nenzalo yabo uma ufuna ukuthwasa khipha imali Khabazela ngikuthwasa isikwenziwa njalo mina angili futhi bengenaso isicoco angilwi impe ngizoyila nesicoko phakathi qale ngibheke nje namhlanje njoba kunjena nje kunesicoko phakathi kunobaba abadala nabafowethu nobani isho ukuthi ke ngiwumuntu omnene ebantwini egaliso kanti wena yini ungibuza ngaka namhlanje uthi omunye Khabazela phela ngakubona uhlangene noGalisto niphendulana kwangathi sekunenkulumo mpikiswano usuthi nakho usuqala ukungibhedela kuqhubakala emva kwalapho Khabazela uGalisto ingane yami mfana wasemakhaya mfana waseningizimu neAfrika intathele nohlonzo so ke thina njengabaholi abawosopola siyincenga intatheli njengoba nje ebuyile nje eza lapho uGalisto ingoba ngizange ngimphoqe ngangisho nje bastard ngoba sengingasamuzwa kahle ngithaba so ke emveni kwalokho yadlula ngoba sasikhuluma ngaleyo nto yadlula angifuni ngiphathele lezo ke angifuni lezo mhlawumbe siboke kakhulu sisazobuka ke indathane yomcimbi amakhosikazi amabili kuqoshwa umlando ke namhlanje umlando kufuna wonke umuntu ayithathe le video ayigcina ukuthi ngelinye ilanga uyoxoxela isizukulwane sawuthi esizulwini ikhona into ukuthi umuntu uyaganiswa ngoba uyidlozi elikhanyiselayo wazi impande zakho la udabuka khona wasephela abantu yena na sola wenza ngempela balobe lalane tezara sola wenza ngempela balobe lalane ayikafiki intombi engithandayo wakhetha omthandayo ayikafiki hawu intombi engithandayo wakhetha omthandayo ayikafiki
intombi engithandayo wakhetha omthandayo ayikafiki na ayikafiki intombi engithandayo wakhetha omthandayo wonke umsebenzi uzophumelela empilweni uphumelela ngokuthi ukhumbule ekhaya ukhumbule lapho wasuka khona ungakhohlwa noma yini kuze ubona ngathi lento bazothi uthwele hlonipha idlozi Nanga Mande.